Dobrodošli ljudi u novu epizodu. U današnjoj epizodi igram Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad. Dakle, u ovoj epizodi prvi put igram zapravo ovu igricu. Dakle, prvi put u životu pokušavam ovu igricu da igram. Nemam blage veze kako radi, niti pravila. Mnogi se pitaju šta se ovdje dešava, za mene ništa se ne dešava, znači iza mene je jedna obična kuhinja, prazan stan, niko nije tu, znači nemojte se tripovati. Ok, trčimo sada po snegu, pravimo Sneška Bjelića sa Thompsonom. I neki čovjek je tamo u daljini, to ćemo da ga nađemo. Sviđa mi se ove rupe što su oko baš fine. Ko je ovaj lik? Ko je ovaj lik? Ko si ti? Ko si ti si Rus? Dobro. Sukabljat! Sukabljat! Mrš! Ja sam upravo Gari, nemoj da prolaziš kroz mene, mrš. Okej, da li je pametno ići ovdje desno? Uvijek je bilo pametno. Is anyone wounded? What's happening? Ja, što mi se bi nešto vrati? Nema šta je ovo, bure. Neki ljudi mrze bure. Mislim, ja ih ne mrzim. Šta ovdje imam? Ovo je i dalje Rusi. Šta je ovo Rusi na sve strane, bre? Šta je ovo? Valentin, lik se ladne prezio zove Valentin, brate. Ovo mi neki rođak. Dođi vamo! Dođi vamo! Gde bežiš, Valentine? Ej, Valentin. Beži, brate. Šta radiš tu? Sram te isti bilo, bežiš od svoga brata. Šta sam liku desilo? A ništa, popio metak. Nemojte nikad piti metke, to je loše po životu. Rat zapravo nije toliko loš. Vidite, ništa se ne dešava, samo trčimo tu okolo. I ono, evo, ovaj lik se zove Nikolaj. Šta se ovdje dešava? Nemo ovdje da istražimo. A ne, ovdje sam bio na početku. Šta se ovdje dere nešto? Wait a minute. Ok, ovdje se dešava akcija, ljudi, akcija, idemo, akcija. Idemo, pucamo, meci lete, nećemo da pijemo metke, a leti, cover. Man... Nikolaj, where is my Nikolaj? Overhead map. Čuš. Na Wikipediji sam pročitao... A, ja umro sam, ne. Fuck my life. Fuck this shit. Pusti, tražiš moj kuć. Šta pulje? Gde sam ono, da, ja se izvinjam ljudi, gde sam ono stao, ready, da, I'm ready. Dobro, ovdje dalje, jo brate, me čujete, vrlo profesionalan gameplay, inače, da. Šta je ovo? Fuck! Poštovani gledalci, nadam se da vam se sviđa ovaj gameplay, malo smo se sprdali, Nexon i ja. Evo, tu je Nexon. Ne vidi se sad on baš najbolje. Evo, javi se na svoj mikrofon.
My name is Def. My name is Chef. John Cena! Ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video, hvala naravno Nexenu i Sprite, reklamira. da, i Darkside-u što nam omogućava da pijemo Sprite zapravo. Empire all the way. Naravno, obavezno na Nexenov kanal svi i također subscribeujte se na moj kanal ako se sviđa ovaj gameplay. Ne znam kada će ponovo biti neki gameplay poput ovog, ali nadam se već sljedeći put kad dođem kod Nemanje i to je bilo to. Bye!